jagwa kenyam che yen dial ner gwen dial de yenten an men go rawrai ke kwire wala jen kwire ko man tuwa ko Gämbɛlɛ chi jidi do brighten and writing ko gatun I don't know sometime na rande chum ko di chu bet ko riät la kan tuk chen I'm very sure riät chu tuk mi chi o kwalo ni ka dor mi je dit la riät la kan tuk I don't know one de liu kan de kwite la mangai kana kan man tuwa jen kura la nyogo no no ko burai ando ran man particularly kondo risha Nuär jen dor la ran na kon dor mushiro lok kujini dit chenga chiga gad tiane la beje I'm sorry to say no chwale ni dido chiga gad tiane but o chiandan chinga kon la nyodo je de kon cholo no kon ni dit pan tingai gelere gilangai kon mlet kon do no ke area mishikana la lede chi kuikon ko ramishiro longo logan mutoro je la we yo ko particular chimbu mai ke je ko je dong de youth de mai jo witet ke de ke dong de pirle ye point ba ok jala lo gol mo ramidi mu goro ba lo gol ke de ku chi gar mutot mi chi goro break the best all yeah and the goro ba le che go right do no o dor dide dong bo ber de goro yendi al biate ga liam kamantuo mungoro boray tino wale boray kariade la chi manda na alar won kane Nuär buol lo no dɔär ko tok bar rede mo lar kane kwed kane kon bang kite ka activity to nyodo chete kon ke diu ko ran mu kwed ji chiro mu jay kwed ngak jindar e bi dong jindar la tok bi gui bro gui ju la ura yuro ke nying ne kon mi di long tidi to to nde ran ka gui sai joge to loy du ke diu bo mi jiram mi chilo du te ke diu gwa dong te me bel loy du bo di ro palpindi ro gui ju gwa kwed tandien de ran kwed ke reason ke chianga che gui keji a which in reality ne kan wad bo cha dem la ron ne dor ke le we dɔär du no ke area kel mi cha ji gui mi chi ne tu wan ken mi chi ko bab ke mo long ke ye ko ba ye yi ja ran mo dong ke dor mo dong ya re de mo lo ro ke ye de yene dɔär ke jeni ya mo ke area no no chi en dia dɔär ko kala to ko ken balan mi chi no de yene dɔär che lo no dɔär to gla o mo la je mislead ran be ji mislead be ji long ko ji mislead chienen bar te ke reason and I want to tell you until area ka bar te la dor and goro be la reason according to my own observation ko kan ne de la ja la ko no re o ka dɔär te ke reason and I did my own observation too an milare jokon particularly kan chen bo ka kanying South Sudan ta ka ngai pan te ngaji tindu no chen be involved I want to take you only issues ni Gämbɛlɛ ten riät bara mo take gwatin de talk a check gwadi shalon ne chine kai dor ka Gämbɛlɛ bakulo wakati chi wona wal chang ba tok jok bakulo wa ka tuk te ngwana goro ba lariye ema la bera lodro kon medan me cha kai dor cha jena Gämbɛlɛ cha dol chu mod jetem ko jawo dol ka lare cha diena wo chol da wo diena Nuär kan dia la chol lor cha bundol ka la ya we gad kun kai dor da mo ngi yen mo gor ku mo ne be action be kan dien Nuär ka laro naka ka mu yen je ka naka video ja ka no gada mo kai ko do reason muka awo gada ka naka a puch cha betuo go no cha na bi jek ka situation mi de ka captain ma dong chi yen ngai je kenin
eno de kam ne kai chala ro kan na chwa kan na chiga involve men gog nuare lat kan ne tuot kan ne jinte mariu da de alam bom chiga ya tuot kan ne konni la ro dor ndini jenar wai na la nuare ikarweje kan ne jembo wete ga malo katan chako gwi kan tan cha gor ko ngot kum ke tipia nuare pa indien kan nang ne irame ko ma je na ga de pinga wara nuare nuare mi lano bi chondu jek bu waje jin ko dini jin wan ni jin gadum la do no mi jiram pel ci den nak cho gaden nak the same thing chane de ko ken chaga kap do chay ci na nyur ga ka ci ma nu piu ga nakel ko ci mod ga di jogu kan nak ci kan ga jana kan ga de nuare meje be to gre re go jigay nan ci ka kayrar ka mej yira ka gambel ci dubgak la ber mej illegal te ci ka may kuma ka may kien kan ka yoan may re gambel ka ci ka lat ka gambel ci wi shar ka mej ko ngej bar ba nago ci kan way no wa bala de mer kan ga de jo wa me chane ga de ko nek me changai ban yiru ko ne di ci lat kuma le ci ko biet bako shalar no chu gadi jireng nyon chu ge jien ya koru torbiele ya nom ne ke nang chu go wo kala nya bol chu ro mo ge bestin chu ko nyu chu gadi no re bele me je to go cha no ne me cha yi na re dor me cha kana nak chu ber bi jien chi ke no be ne re re tinakane ke ne ti yos ti chi ke ti je ken go gwa sha ni chu gadi no re jogo ne report de wona ne na ka jowo cha ne re ko goru lokono ba bere nang na ba ga ti chu gadi no re ko security te ga no re report no na ka jowo cha ne re the same thing and kwar umot community chicken ga de je ko kuma almost can bear population go 21%, they get 21% of any resource, a power, ki 21% of it, jende kan jala share, jende kan akan. But chiga kan more than 50%. Ka table, mute ka tin ga nuar. Reason la kan alar, yo mi chicken gorba won and a gorga ko kidwel gordu kan ngai ngwan du, jeng kwana recruit ka jam. Ka dundan ethnic based federalism. Chere metal ne nuar ne de ngai ngak te metal ne ti gor ba ka convince no sha wot na men ne be nuar ba convince ka table ka do kai ka be kan we yes. I would like to remind you too kata maybe ya di win me dan me ti gainen me ti wake up ne de na ka itang ka nuar ka na ber kwala ne nuar ko cha ber nak ka de nuar kele ka ramen na de mor deng ne yenda man kel kate kel giji dungude kula dor giji mo bi chole dor ko ne yenda man kel ka chi jugu mi chi kondo mo nago ya bed be bed ne ga man yene ja kel be lo ka ne da man de ye chore ndi kama mo particularly yen wari chwana mislead tamling no no rampel no ramaten particularly riunene to wanten politician ne kan ne ten kokien kana lad chi jen baji no go jamo dor chu dor mislead chana ngad no kon chana ko kwingpin ri kon ran mi chiro lon ko chiri ku ngach chiro go mi chu ko nen chiro char bi men je ga to wan bi wo mi chu ko lebel ko chiro ngaj won ne ri ga jene which mean that you pel chi dor ngaj but mi still ko mislead pel ka pel mi chi lon ka lok chi pel ma chandro mislead the same thing me dan dong shelling kala warda cha na odwa my bull me dan ni de jangna ba na odwa my bull ka ken ber inform riu mu yen mun waran nak tuk de la to ne kan politician ba ite ga ji so Sudan de la bull de dwa ni bull my ke liu na ka ma ga mama the same many la bo dong shelling won ne me dan te politician ni chan nak lat je ga tit mala kono nang ni chan jene si anen bo keta mu modo bonka ne gwanar chunaw dol ka nor zone chaw larab nore man pen ga chop
I wote Nuär kien ti jian ten ci ben ka Gämbɛlɛ ko en bar dung mon logo je pe gur na ngade mo todo ne jen be chule la reason be chu complicate be chu jako midid mu goro midte do mu goro de Nuär mun de jien ga Gämbɛlɛ job design ga te bulga Nuär te ne di ki support o Nuär ka kwari locate men ne te ko chom no wal ne te ka wuji chale to kane me da no mo jen na ko wor tara men na gran ko chi Nuär jo ko pa ngwa mo jago confuse ana chon torbiye ne chige chwale katele jago constitution Ethiopia michi lar kwa di tin ga Ethiopia as long as jinga Ethiopia the thing criteria and la ran chinga ka donc de mun legalize de mulel de ji moy kat structure mi diro raje je jeta la lel jago chon jago na ramala no mo let ka bu kono no de kon kuli chole di chore ndien gor kono mo eta mo gode di ale tigan tene ken na ka ton therefore ramelong ji ko ji confuse could be we years they ji kule cholo di choden dien they cholo gi therefore take a reason chen bar men chelar take a chuong ko laraj tam ku egri kalare larg ne chimen lari du ko bro kulu gui amma tega Gämbɛlɛ chi mi jidid men mi chari ala ka cha plant chwa je guje lam very easy cha plan kan ga da tega structure ne dang diok tlet kala da mo ko bana yin na ka Gämbɛlɛ number 1 structure to go kuma men to kwar wejin ditin jen guje mo ta la ran na ka charan bi yen mi charan yen baran bin jagu loinge lat je ga tit chiga key position ni dial jikana kan chi me chala ga video da am kan key position dial more than 50% of the government power o bi ka lat tila ton bi kan kula lat ko bi ka bom kula jeg bi kan ne kien den nakana bi kan ka gang kan diaspora ne kien ke media ka lat cha da very clear jene nen yen ramete ka police commission la sanai de woko to cha promote ne ka ko di chika program cha kam ka chikan execute ko gwade to mulat ga ka wandu ka bi ka succeed rama mon de ji cholo de jeni si anen me da ne cha bere wi ko kor ne te bibin yir ka ne ka Nuär ka ne aboba manan tak aboba ka ne la tak no ne tak na aboba kana chon ka aboba chwana wo chon la rai ko no jo non ne kun bi yir ka na chu ka ben me je kor tok changa ne kwan kan ga nak yang ka Nuär ko lo gor ko ga nak yang kan chwana ne jimma kala ki defense force to ken yir ne kan chwana nak yang let kan jambanu jira kan Nuär ket kan ro koro di ne la ma den moy ni ka koro di la dig nyin koro yende yugule chol di ne len mi sigano ngul chwana ro mislead pandro larto ti de tono mi la dien ke de gwanterunde e chol di me changa te ga mi cha pos chutana gag ingulare jenomo me ku nok dor de lartel ne lanya ke ne lanya ka nok dor kon ne de kon de jalle ke ko to level ko ne to extend ko chiran tig de to ku dor karam to lo de yo wel to bu ku dor ko bu dor lor anga nok dor da matana ko te kwaran ka je ka no dor yo me jien kwarka be biet chen medan de ne de wani ni ngogrum tana tigro yorobang chi medan ne wal tana tigro yorobang chi kana kut bang te go minyon kan gwejene dor chela na chanen the same many medan cha ben wije cha win mak Nuär pan ke kan jiro yoro men Nuär trar de media kut kan ga kan ne bang wa mtel hal mi chinen na kan tama man na ka ma bitke ane retede de chol de kon chol de ga chi mara therefore and mindi lari cha lari gon to ngwan ndo gad kono de ko kuma ke gadana to ko kuma mi jira ma ngada ti kare point jin ti kare point jin ala han kwe ye pan duno ko chete gila ko no mo ba goro ngaje ten dialan to en medane wa kwar kon medane kwany ne kwar mi la ne kwar wude kwany ne medan kwany ke ne
ko objective ko tanda ko kon gadi tiana tanda ko kon itel capacity recruitment me dan la jegatit goro ne itel capacity chi ni kandial ko chi go bia thread ko kwar ala recruitment criteria number 1 e dane ko na recruit ko je o ngala nyam doro mo chirune ne ti cha nyon chi ore pan kan ngaje gwa me cha ga ben ngai chai ditin cha bla ta tani jabu kamra chi do ne tor mi chiranu do jotun bibel chi tame structure to tin tame ne leaders ni kono to tin chi o 100% kan diala ke nyon ne di bombo mo tin du no tiam ga ke ka chi kan ta ga position den gwa ne ran do latin chi enta la re ye ne to don bombo mo to tin de structure security mo tam ne to bombo mo tin to pay tan diala chi kan be jay la re let me tell you chen chi ken be mention du no bian nen tiran be jay ko warga mu karan politique de mo wona ngaje karan barani joy ko mo ra riät alar na meshi kwad therefore na me minno ko kon gati da ran mu gadan je no ko no na ban safar pucha na safar me dan no wal du no ci to site level ci site level me dan je ko Nuär ga Gämbɛlɛ ku gwar ken ko gu no kwa Nuär le yak te population me tan mi chum ne ngwa mo ko te gwar ya le ci to at this level no mo la digati therefore ci yan mun gore de lariye ala duor mi ben mi kan en terme social media tene gu du ni ngar let kan pose ni ken let kan ni lel kan mu ci I'm sorry dunda ramadon ko update ci han I don't know but I mean page danen te ga ci da madong ci anen pe ni wan badong di ene de tour no gatel ala men gore bu ko ngay ci en men de lar ye yene di aldan tendit ala me dan da way Nuär mi ci mi din mi sana je diena la karoti diena ti te re ka Gämbɛlɛ ti ke diena te tamdi du no gwi ne o en oran mi sai cholu jiram mi di ci diet way ba ngoro men diena lokot etam ci la dun be obi ne long mi ci Nuär wo bene bay jo ga loje Nuär jok ci jembe ala to karo ko I remember me da ne cha ben wini pastor ci ko kor ci yit ga ne te pastor de cha bar to ngaje kanta be bit ga man na Nuäram adien de naro ti de na nyu de naro jo mu balel ka constitution te mila chwale salama yourself la yen salam self yen alle do kon nakane di yen lar kum ko te le le bid yen nakay ngono de yen nakaroye nyok please chala re gonde to ngwana la ran mi te gara mi cha nak ku dor ram nagra mo gwante arun yen dial ram mo mi cha nak ko yi represent yen dial ko on behalf of ram mo ne mi cha jeng ni de jin nak twa we am lat gana to ko ken ti ci rodie lot ka wona ko mi liwna go amene ti naka ko ku dor ngu ku yenda lo ngu te ko loirano ko jindi ka bo an cha na ko mi cha yi bo de na ko jindoro mo ngu atana do mo let kan ni ngare ken wo tana go mo perkel ngu ngar mo te dinom ni de ci liw pan ramen naka ka ambulance pan me ne de ya barka ba yo ngai no kala jiri ko to ci ngai ben ngaje ba ben ka kon individually kon dial ma lat ko mo mu wote mu kono ignore kon chen tele mi lor ku tele mi chuje mi jaga ko ba ka mi de ci gor ko gan yan terania ko ko kan ka kum ngar ga nyanga ngar ko yo ngu la di chong kyote mo no gatin but ko situation run ngai je na me ana ran ba point ko kon therefore kon chwana gang na miti ram mi ci kon muy ki chut ko lo kon chut mo ko fit ko kon ko je bi kon guje gogu ya jiran mi ci ro lonko bronen which mean that godben ko ci dor ngaj melare du pan mo ngodi ci ro nen ya gno bang pele tina men ka pel mi ci lok hey ngodi tike de therefore de jogo nen goro je ne me ci kon be nor after win baneliwo when did mu man kon la resource no kato everything
chi mu ko beje duno cho gwa ko chane nen ko chane nek medan ko chaka don en ken yam dem ko cho ko loy dun ko no yen no bi ran don nuer ko kon nuer nen kon ko wang dan mi cha kon jugo ne metene chama lo we let's point an kulu chop ne cho gwa bia te mal